Clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Chhiahtlang le Chhingchhip inkara SK Indane Gramin Vitrak gas Kudam chu September ni somni sang ni somni khan rawk niin a rawktu ni hriat te hi Inrinni khan man niin an ruk ni hriat gas bur somnga pasari po hmuh kirani bawk Thudondanin Chhiahtlang le Chhingchhip inkar mual moiram munthapeng tia hriata SK Indane Gramin Vitrak gas Kudam hi September ni somni sang ni somni pathian ni khan mi tu ti hriat lo ten Kudam kalna tala hekshoblet zai chia in gas bur somrukla in an tlan bo pui ngala Chhingchhip he Kudam enkol tu te hian tho chan nia Kudam rok ani tho hi hria in atu ka Serchhip police station a FIR thelu le ani a Serchhip police atang hian SI Michael Lerem sanga investigating officer le constable patni Richard zawng zwala le Dennis Lelchuan omabaka driver la nun puya te chuan Zirtawpni-a Khuai October ni sang ni somni khan aizol panin bongkon de kulikon police station a thoktu te puina in heng erong na gas bur tu te hi an zuk chui chua kani gas Kudam rawktu ne hriat hi lalmuan puya kumsom thum paruk kon pui Serchhip Serchhip District-ah COVID-19 in soi ni in tun malama po erong na gas dan lo black market lo zwar to chin ni hriat ani a poi khoi tu hian no pang kumtling lo pahni te chu shwain he gas Kudam atang hian erong na gas hi bur somruk an lak thu asoya heng te hi bolero pickup manga aizola phurthla in an zwar chhong le a heng gas bur an ruk atang hian bur somnga pasari chu police te hian an hmuh le sak bokani poi khoi tu ni hriat le erong na gas te hi nimin pathian ni khan Serchhip ron thlen pui ni in poi khoi tu hi thubai siam sak ngal ani a vo in khan Serchhip ko ta in lan ngal turati ani bok New Serchhip Bazar Veng-a cheng PC Zarzoliana chu Zirtawpni-a Khuai lak an tumna Khuai in zukin tukin khan boral Thudondanin kumsom saria upa PC Zarzoliana hian New Serchhip Bazar Veng-a PC thanliana te komthlang lam thingrikunga khoivan rial bu chu Zirtawpni khan lakatuma zanlama laktuma in buat sain hemiatan hian a halna turmau tlon siamin ahmora buara tonin pati chitura siama heta hian khonpar tui le in hemirim hi khwai hian hria in an ron beita ni in a hmuh satu te chuan an soyani PC Zarzoliana hi a thei anga in seng hoin kongpui thlenga wak chuaka heta hian a u te hian lo puin khwai hi an hnodar theya Serchhip damdoi in panpui ngal ni in nizan khan aizol lam panpui le ania ama ero chu tukin dar kwa vel khan aboral zuita ani PC Zarzoliana ruang hi vo in ve khan Serchhip-ah ron lak chho ngalani a arwang hi lumen puin naktu ka vuiliam ani ang Serchhip District-ah COVID-19 shikai hmuhchhuah zawng chu mi somruk pakhat an tling to a an zinga mi somli pathum te chu Kudam an ni to Serchhip CMO office atanga thu kan dondanin nimin pathian ni khan Serchhip District-ah rapid antigen test mangin sample hriat enfiani in heng atang hian shikai hmuhchhuah thar an omlova heti hian Serchhip District-ah COVID-19 shikai hmuhchhuah to zawng chu mi somruk pakhat ni in nimin pathian ni khan Serchhip District-ah shikai hmuhchhuah pakhat chu Kudam ani nuwa Nursing School CCC atanga chhuah tirani thunga vo in khan BSF sipai Nursing School a enkol lai mi pariat le Chhiahtlang CCC enkol mi pakhat an vai mi pakwa chhuatir le ni in heti hian vo in thlenga Serchhip District-ah shikai Kudam chu mi somli pathum ni in shikai hmuhchhuah atanga za somsari point pali pakwa te chu Kudam an ni to a tuna hian shikai lai mi som pariat an la omme kani wanto chin angin Serchhip District-ah hian district danga atanga shikai tu ronda an omze lawangin Serchhip District-ah shikai lai chu mi somruk pali zet an lani thunga an zinga mi somruk chu BSF sipai an ni bawk October thachunga erong na gas mantur bithlia tharni in Serchhip-ah chuan kg som pali point pahni arit erong na gas man chu bur khat-ah cheng zasari somnga pali ani ang Sarkar chuan October sang ni somni chunga erong na gas mantur abithlia thar le ta a hemi ang hian Serchhip mizo feta gas mantur po bithlia felni in erong na gas domestic cylinder kg som pali point pahni man chu bur khat zela cheng zasari somli paruk ani anga heba ka hian agency commission charge bur khat zela cheng sari point panga pathum bel tur ni in mi pui hne na gas rel chuan man tur chu bur khat zela cheng zasari somnga pathum le paisa somnga pathume mo cheng zasari somnga pali turani ang heba ka hian ke zinga arit domestic cylinder man tur chu cheng zahni somsari parukle paisa somnga ani anga commercial cylinder bur khat man chu cheng sang khat zali somsari pakhat ani don bokani
Mizoram State Rural Livelihood Mission MZSRLM Serchhip Block malak na in voin atang khan an huam chunga village organization VO te chuan Financial Inclusion Week 2020 an mangchan MZSRLM malak na Financial Inclusion Week 2020 manna hian State Bank of India SBI, Mizoram Rural Bank MRB le Mizoram State Healthcare MSHC te po telin he hun hi self help group SHG member 10 bank a hmuhchhuah sang sang te an chan theina le ezon na ngel nget an nei theina turarwa man ani a hapta man chung hian hun sang sang a financial literacy campaign te nein bank account hondan te self help group te Titan Insurance PMJJBY le PMSBY baka Health Insurance PMJAY a inzialu te Pension Scheme APY le PMSY ma inzialu te Bank Loan Deal na thelu le pek chhuah te baka Community Investment Fund CIF pek chhuah te kalpui ani don ani Chhiahtlang china vo in khan Serchhip Block huam chunga kho somni palia hun man ni in tun thla ni kwa thleng man ani ang Vangkhua UDNPA Department Serchhip le District Child Protection Unit Serchhip chuan fine hapta den chenin an pisa le a chevel te ti fairun pui natlang an neya Chhiahtlang South Village Council po in khotlang huap natlang an nei bawk Serchhip District Urban Development Officer pi Vangthang pui chuan Vangkhua natlang kovin an department noi thoktu mi somni panga te natlangin apisa le chevel te antifaya District Urban Development Officer chuan tunkar chung hian sarkar pi sa sang sang te le Village Council sang sang ten faina natlang nei an tum thu asoya vi se sang sang te tan tunkar chunga training nei turwa man na siam sa alo om to awangin chokchil taka faina natlang hi VC ten an ko thu soin faina konga malak na an ngai poimo chulom omati thu asoyani District Child Protection Unit Serchhip a thoktu zawng mi som pasari pokin taka thok chuakin IOC Veng-a an pisa ti fai natlang an neyani voin ve khan Chhiahtlang South Village Council po in khotlang huap fai natlang an neya mi zavel natlang thok chuakin Vengchunga National Highway kong kamte sang fai natlang an neya an tho maba ko Vengchung mundang po la tho chun zom zel an tum tho VCP pu arlal rem chung a chuan soyani faina hapta sang ni somni man meka sarkar pi sa in el na tele Mizoram khopui fai in el na kalmek tele swa survection 2021 in el na kalmeka in buat sa inan Serchhip khopui na satakin ain po cha meka karma sa chang to khan ni tin ven bilte office bilte institution le restaurant ten faina natlang hi an rem chandanin an mangchan to ani Nimin Khan India Rampuma Union Public Service Commission buat sai Civil Service Preliminary Examination 2020 na yan a Mizoram po mi zili sumli pangaten exam hi an machonani UPSC buat sai Civil Service Preliminary Examination 2020 hi Mizoram chuan Mizo Higher Secondary School Mizo High School le Shangbana College aten ni in Mizoram Youth Commission MYC Chairman Dr. Vanerjan Puya MLA chuan UPSC Civil Service Preliminary Examination 2020 hi aizola chuan mi zali somli panga in an exam ti soin an jingami pathumero chuan an exam tuan lauti asoya Dr. Vanerjan Puya chuan UPSC Civil Service exam a Mizo tling an omtheinan MYC in chan an la chauzel ti soin beise ombik mi somni sponsora Delia Coaching Center cha akaltir kan tuma ma se test paltlang mi paruk che an tlingri hengmi te hiam COVID-19 wangin Delia an zirtheiri lava online mangin anin zirtir chin tuntuma prelims exam po hi an machon ve ani ati UPSC noi Civil Service Prelims exam hi khopui somsari pahnia center sang ni zanga somruk pakwa ani ani a prelims atling te hian nakum January a main exam an machon le ang Civil Service exam hi kumin me ni somthum pakhata nei torarwa man ni ma se shilenga wangin son anita ani Mizoram Planning Economics and Statistics Service salu tharmi parukte orientation program chu Vangkhua Planning and Program Department Conference Hall man ani he orientation program hi October ni song panga thleng o tur ni in he hun hi Pulal Rikhu Masailaw Principal Advisor in Kaishwayan Planning and Program Implementation na Commissioner and Secretary Dr. C. Vanal Ramsang Abaka Additional Secretary Planning Pulal Ramsang Masailaw le Dr. Lalrin Chana Director of Economics and Statistics 10 Thusoyin Chotnulama Mizoram Larshap le Chief Minister te an kombokani heng MPESS lak tharmi parukte kumin kumtir lama written test nei to kha
niin lockdown awangin September personal interview an nei thei ta chawa an zinga mi pahni te hi planning department a post an ni a adang pahni chu Directorate of Economics and Statistics a post niin midang pakhathi UDNPA a post ani bok. Health Minister Dr. Serchhip chuan COVID-19 shileng me kara mi puite in thlada lo tura cha in keima ani mai ba ka midang tetan confirm khur angai ti shereng turin acha mi puite hne na nimina cable TV le AIR kaltlanga thucha asriya he thu hisoin Health Minister Dr. Serchhip chuan Mizoram COVID-19 data official boy puitu ber integrated disease surveillance program IDSP Chhiahtlang Mizoram poma COVID-19 sample sin hriat sang ni zaruk som en fiatoni in positive hmuhchhuah zawng mi sang ni za som ni anom thule hen zinga mi zariat som sari pakhat za zel som le pakhat point bial pakwa hi Mizoram leilung fa te ni in mi sang kha zani som le pakwa za zel som nga pariat point pakwa pakhat hi ram leilung fa ni long nam dang kan ti te an ni ti asoya positive hmuhchhuah zawng zinga mi sang kha zanga som ni pahni za zel som sari pakhat point pasari pakwa chu Mizoram pona changa lo lu travel history nei te an ni thule twal chunga in kaidar local transmission chu mi zanga som kwa pariat za zel som ni pariat point pahni pakhat an ni ti asoya Mizoram shikai hmuhchhuah zinga mi zariat somthum pakhat za zel somthum pakwa point pakhat pakwa chu paramilitary force le Indian army te an ni ti po soin mi za somriat panga za zel pariat point pasari pahni chu takar sau bungroron phurlu thin te ni in mi sang khat za pali za zel somnga pahni point bial pasari hi civil mi an ni ti asoi Health Minister chuan Mizoram a sample lak atam tak em awangin test result ti chua konga du angin akal chak theilo ti po soin heti chunga do thei taka an lo nga thina wangin lom thu asoya ZMC laboratory thoktu ten thei to pan chu a tu na chuan backlog nei to lovin ni khathil thu a sample don khom te kan te so thei ta zela alom om tak zetani ati COVID-19 shileng la ka kan din hun azia chhode ni a alan rual hian kanin thada phang ti a hla om thu soin Health Minister chuan fim khur takin om chunzom zel turin mi puite acha a COVID-19 shithar novel coronavirus ani awangin ani phung zirchian mek zelani atibok Dr. Serchhip chuan unlock 4 chu October thla chunga tan kan mang mek ti po soin ahma ain kan han in thla zelen sheta confirm kurzwal sau ero atul ti shenon chewila ele barba ka ni tina kan ezon na kong kan zo konga mitinin mo phur na kan nei lian em ani ti shethar non photo rin ka cha du che oni ati a thilchul top kho ka lo chuan pon chhuak lo tur le chen om khoveng Indane po trul to pa lo chuan in sum chunzom ri sham turin a cha bok tun din hun kan thlen theina chan le tun thlenga har sat na lian nu tuk tok lawa kan na om theina chan chu kan zawaya kan tho ho na ra ani ti soin Health Minister chuang kan rin pathian in kan tong trai na achanga ami te min phatsan lawani ti alang chiang le in ka sia ti in bang lawa tong traya film khurna thada lo turin mi puite acha bokani Darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah tharanom lova Mizoram shikai hmuhchhuah chumi sang ni za somni an tling to ani nimin pathiani khan ZMC RT-PCR laboratory le district shanga chunat laboratory ate sample enfia omlavin rapid antigen test mangin sample zali somni pali z enfia ani thunga heng sample enfia atanghian shikai hmuhchhuah tharanom lovani nimina sample enfia zinga atam berchu Serchhip District-ah ni in mi zathum somsari pakwa enfia ani a Aizol District-ah mi somthum enfia ni in Serchhip District-ah mi pariat le Longtlai District-ah mi pasari enfia ani bok heti hian vo in thleng khan Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi sang ni za somni ni in an zinga mi sang khazariat pasari te chu en Kudam ani to a tuna hian shikai en kollai mi zathum som pathum an la om me kani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e